و فرماندار گشتی هیزن سوریا دموکراتیک قصد جنرال مظلوم عبدی ده نونری انکسی اندام دسته سیاسیت هفپیمانیان اجتماعی و پوزیسیونا سوریه ده عبدالله گدو لسر پروسه روژین پیشی ین دست بکرنا هفدیتنین دناوا انکسی و پیده ده بحثا هلوستا ایتلافیت که و دبیجه. دما کرد و کرد هفرونشتن و جرaya گشتیره بداخینه که پرگاندن وان دست به دانستاندنه کریه ایتلافی هلوستا خویل دجوان حشک کریه و گلکی جوان رزوراتیه پروسه دانستاندنه. لی پشتی بشویا دیپلماتیک هف سر وقت کرنه به ریا خافتنه ایتلاف جدیدیه کو اف دانستاندنین به پیدره جبو آرامیا خاکا کردان و برجواندیا سوریه. پشتی ویکی جی ایتلافی هلوستا خو نرم کریه و دبان دانستاندنان ده جی انا کسی وقت نری خودیتیه و جی انا کسی را گوتیه امی لبنده انجامین وان دانستاندنان بن. دانستاندنا انجمن عثمانی کردی به پارتیه یەکیتیە نیشتمانی سووریێ یعنی پەیەدێ و پارتی ئەمپێرە بڕاستی هەنێکی لەسەروانە زۆر بوو هەنێکی بهێشکایی لێنەڕین لێ پیشی دانوستاندنا ئەمە بۆ ئەوانڕێ یعنی ئەم وەگوت بێژێ دبن خیتابك نیشتمانی سووری دێ و ئەم جۆکە ئەنجومەنە نیشتمانی وەک پێکهاتەیەک پێکهاتەیە ئێتیلافێ گوتن ئەم باوەریەکەی ددن هوونێ یعنی ئەف دانوستاندنش بۆ بەرژەوەندیە تەڤایە سووریە و ئەمجی لە هێڤیا ئەنجامێ ئەوەی دانوستاندن و حتا ئانا یعنی ڕۆژ بڕۆژ هەر هەفتانە یعنی دشۆپینن کا چاواچێ دبن. نونری انیا ترکمنان اندام دسته سیاسی یاد هفپیمانیان اجتماعی اپوزیسیونا سوریه ده عبدالمجید برکات جی دبیجه امج انا کسی yani biraderên me bawerin ku di hevdîtin û danûstandinên xwe de yên ku bi pêyanekê re dane destpêkirin her liv û lebata wan wê ji bo berjewendiya niştimanî ya Sûriyê be. Ji loma jî em digel enekesê ne. Çi danûstandinên bi îtilafê re yan jî yek ji pêkhateyên wê re be em li gel wê ne dema ku dibin xîtaba nîştimanî ya Sûrî de be. Baweriya me bi biraderên me yên enekesê de heye ku bala wan xweş li ser xîtaba nîştimanî ya Sûriyê ye û em dixwazin ev danûstandinên her în û her roj me dişopand her û her bimîne di berjewendiya nîştimanî ya Sûriya gelemperî de. Her çiqas bi awekî fermî îtilaf yani hevpeymaniya niştimaniya û pozisyona Sûriyê bibêje ew li bendeyî encamên danûstandinan yên di nava enekesê û PNK de ku diçin serî pêkhateyên din ên îtilafê ji Tirkmenan bigirin heta bi Suryanî û Ereban ban danûstandinan ji nêzik ve dişopînin û didin zanîn ew li gel enekesê ne di warê berjewendiya niştimanî ya Sûriyê de. Azad Altun Kurdistan 24 İstanbul. Bingehekî xort ji bo yekîtiya Kurdî li rêveçê de